Kaze kora kuri John BTV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda. Turagushimira wakoze subscribe kana utarasubscribe uyu n'umwanya kuri subscribe uko kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi cyane yizitare hano kuri John BTV. N'umwanya tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hano muri Kongo. Nta kindi rero usabwa gukora kandi subscribe, like, share, comment kugira ngo amakuru byabona kugiye gatanu kuri gatanu. Reka turakubatindira. Abarasiwe mu myigaragambyo iherutse kubera i Goma biswe ibyitso bya M23. Colonel Mikombe ushinzwe ingabo zirinda umukuru w'igihugu mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abaturage ingabo ze ziherutse kurasa bagiye mu myigaragambyo bari ibyitso bya M23. Ubuhamya Colonel Mikombe yatangiye mu rukiko nyuma y'uko ingabo ashinzwe zirashe ku rubyiruko rw'abasivili rwari rugiye kwigaragambya ruzwi nka Wazalendo, abasaga 50 bakahasiga ubuzima. Byabaye ku itariki 30 Kanama 2023 mu rukerera ubwo urwo rubyiruko rwari mu rusengero rwitegura kujya kwigaragambya rwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Bamwe mu basirikare barinda perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze igihe mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko baje gutanga umusanzu ku ngabo zisanzwe kurinda uwo mujyi. Ugoswe n'uduce twaragaruwe n'umutwe wa M23. Mu cyumweru gishize ubwo Mikombe yagezwagaho imbere y'urukiko ngo asobanure uburyo ingabo yarayoboye zarashe ku baturage kugeza ubwo abaturage 50 hasiga ubuzima. Bivuze ko abarashwe atari abaturage basanzwe ngo ahubwo ari ibyitso bya M23. Ati abari bateguye kwigaragambya tariki ya 30 Kanama ni ibyitso bya M23 I Goma. Icyakora bamwe mu batangabuhamya banyomoza ibyo Colonel Mikombe yavuze ngo urwo rubyiruko bashakaga kwigaragambya atari ubwa mbere rwari rubikoze, kandi mu nshuro zindi zabanje rwabaga rwahawe uruhushya n'ubuyobozi. Ikindi ni uko mu barashwe nta n'umwe leta yagaragaje ihuriro rye na M23, dore ko Wazalendo isanzwe igizwe n'urubyiruko rwa leta ndetse rumaze igihe rwifashishwa mu kurwanya M23. Colonel Mikombe kandi ubuhamya bwe busa n'ubunyuranya kuko yanabwiye urukiko ko kurasa ku baturage byatewe n'uko bikanze ingabo z'u Rwanda zari zimaze iminsi zongerwa ku mupaka ugabanya ibihugu byombi. Bagakeka ko rero zishobora kwinjira i Goma. Ikitumvikana ni uko agace ka Ndosho abaturage barasiwemo kari mu birometero bisaga 10 uvuye ku mupaka ugabanya Kongo n'u Rwanda. Ibindi bikirimo urujijo ni uburyo ingabo Colonel Mikombe yari ayoboye zagiye kugota urubyiruko rwa Wazalendo saa 9 z'ijoro, ari nabwo bamwe batangiye kubaswa mu gihe imyigaragambyo itari yagatangiye. Igisirikare gisanzwe kandi gishinja Colonel Mikombe kuba umwe mu bagombaga kubarwaho impfu z'abaturage barashwe n'abasirikare ashinzwe, kuko ubwo inzego z'umutekano zahuriraga aho abagize Wazalendo bari gusengera mbere yo kujya mu myigaragambyo.
Pombe yirukanye izindi nzego z'umutekano avuga ko abashinzwe kurinda perezida aribo barashyira ibintu ku murongo. Kugeza ubu leta ya Kongo ntirabasha gusobanura uburyo ingabo zayo zahutse abaturage zishinzwe kurinda zikabarasa, mu gihe nta na hamwe hagaragazwa ko bari bafite intwaro cyangwa ikindi kintu cyahungabanya umutekano. Nguko rero aho